Idemo yoga položaj koji je izuzetno dobar za kukove, otvaranje kukova i za zadnju ložu. Radimo na leđa. Polako, na leđa, uvek poravnam leđa. Savijem nogu u kolenu, pazim naravno uvek koleno, ispružim drugu nogu. Podsjećam na polulotos. Uhvatim nogu, udahnem i polako čelo prema kolenu. Kako izdišem, tako privlačim nogu. Dišem. Ako postoji blokada u zglobu, neće mi dozvoliti ovako jako istezanje. Zadržat će me tu negde. Tako da možemo ponovo da prilagodimo poziciju, pružim ruke i koliko mogu, dišem. Bitno je da osjetimo istezanje skroz iz kuka, zadnja loža i osjetimo i zglob, osjetimo stomak ponovo. Polako kako napredujemo, ulazimo u polulotos, stopalo, pazim polako. Pojačam istezanje tako što savijem nogu. Ako imam sad već problem u vratu i naporno mi je, spustim glavu i radim položaj tako što ležim. Vrat odmara, kičma odmara. Ja radim samo kukove zadnje. Ako je sve kako treba, uhvatim koleno i čelo do kolena. Dišem, opuštam telo. Isto radim sa drugom stranom, da vidimo i da li je isto. Nekad je jedna strana mnogo bolja. To znači da lošiju stranu moramo da radimo duplo više. Polako. Izdišem, privlačim. Ostajem u poziciji. Ako osjetim ponovo blokadu, izađem iz pozicije, prilagodim. Ne sme da me boli. Dišem. Savijem koleno, udah, pritisak na organe sa stopalom, jako istezanje, dišem. Osjetim vrat, vratne prsne. Polako uvek izlazim iz pozicije. Malo angažujem trbušne, leđne. Vratimo se u poziciju. Osjetim sada kukove, karlicu, sve lepo otvoreno. Udahnem, izdah, opustim telo.